lướt kinh cho nó có anh con cười gì sao lướt kì lướt kì nó sao sao vẫn gari turning thế không có của sang của mình kalau mi cái sao sao kalau là mình đã số ai nó cả tôi chơi luôn nó lắp luôn vậy mà gari kia nó chơi mẹ buông cặp đi mày bỏ no bro go we're going right wait go Palis sang đó cả lướt kì tăng cả đó hết lướt kì tăng cả đó có gì xem đây nó thật chứ không đó đó phụ chỉ bên này đó Tamei hàng map hình đúng rồi sẽ chân ngoài đây đó thì phụ chỉ sao xong con lúc này chính nó từ lên mi đó dòng bên kia nữa, đuổi solo, hay biết, đuổi rau cua biết, đuổi kia solo đó, bên kia ngồi xong lắm mình, lên mà bọn cô mấy thằng kia làm kia maintain tới mình, bao nhiêu lá, ở đây mà bao lá nè, làm lên mà bao, đuổi solo có bao, cái phải kinh dung đó này. Xía, sao mua tiêu rồi mẹ, bao nhiêu thằng kịp bên này khán cái, tao không kịp chi, wow, thôi à, sau mấy phái cái thằng đó đấy, một cái gì chơi gì á. Cái thằng này cái này nó hắn lòng nó thế này, nhìn cái phật kia đây con, nó có Piulong đấy kia, mình không gì nữa. I just wanted to show you all the river view. This is the Noguiki. Đây là Noguiki đó. Này. Có mấy cái này. Yeah, I'm at Ramnotham. This is my village mountain. We came from there now, and we're here. We are finally here. I'm sitting in the top. Just someone ate something here. I cannot see any single fish or any single snail here. Many people have taken everything. People have picked everything, I think so. There are people standing and watching. Con em đấy. Becky tên là đấy. The Barrack Bridge. Nào ngồi mấy rồi. Em brother. Anh Becky cả đó. Wow. Em Becky nên. Orang tak tahu apa. Sorga. Kita nak kita tu, kita nak tak belum tu.
cái mà bây giờ xe chỉ là đi sửa cái đó đấy this was a vlogging Yeah. Iyo mo butara da. có đi kia ram là đó có Oh, ay di kiram mo. tắc cặp luôn đi kia ram liam Ay da ka ni di kiram me. đi kia ram nè đi kia ram Di kiram. Liam ram me. liam lắm Ni pina me. Kiram. Di kiram lo ko jo ko da. Ni pina me liam ram ha. Lai song cha kiren ta za. đó nè đi kia ram bác nạp về kalau tất cả luôn cũng phong tờ hàng cái gì ôi hàng gà gì lấy hàng cái gì mà hàng gà gì cái gì đó liam lắm nè tất gà gì giờ nó hàng gà gì thank you Traffic police ba. Phút chỉ chơi nè ang cái là mình nói mà nó Ko ge kya. gà gì vậy Ga ki. Ga. Tingga bak. Ini ni sini eh. Tingga bak ma. Tingru ngap sai na ki ko le ko ga. Okay. Be tingga bak le. Tingga bak. Ka hui ni ka hang kwai ko wai. con nè cái con phong vô luôn Sum dai ni kam ha. Nang le siu le nu ngai ram ne. Tingru ngap sai ko bak ro ki ko bu ba. Na tingru juga. Be sing ram ne tingga bak. cho nên nó đem phụ kỹ xong sẽ có lâu rồi Ni kya ka nan ta ko se. con phong Ko men ya na sang de la ma. Kom ma. Ni ta ko lo do lo pi. liam lắm cả lẹ Kumpung day lo le chalu pikam kumpung da có một phục lâu sợ osiam nan kulo ta nai ete ko năng tay thì biết tôi xem ha năng tay cái thì biết tôi xem oh kom ni tei go Chinese pump con phong một cái ground lo na mai song zo le bin tha chi zo ha ya ko na kumpung wi mi de kumpung cha kumpung ron wi mi de Sire boy kumpung keluar saya kau buat ini yang kelihatan lah kumpung keluar new city wi mi de masong hai có nơi tầm ấy ở trong đó tu apa cho nên Zeme YouTube hang ga video loi đi chạy có Tamei cái trong đó Tamei chim nào làm đi Saktiman Tamei là tôm đúng rồi city mà cái Tamei tôm cái trong đó tầm ấy khẳng tăng với này liều hay tụi hỏi bố liều có mình mua liều có lẽ nó chỉ có mỏ đó bằng khai bơi hay có ui mi đây nó sẽ biểu kia ngồi du ấy tầm ấy bao giờ Tamei cha
Tamei tong cha. Tamei tong. Maui zue. Khaira boy. No gari parking da se. Gulong gari parking fair la re. Diga gari parking kam na lo. Jane sige bam. Magulong parking. Okay. Chalo. Ka phe village beringa. Don Surai ki dukan le isle. Tamai bazar ka wang tang khai ba me liu hai. Te bo cha sa khalo telan lang cha sa lang kam me. I was here during my class 6, class 7 at Hamai English High School. But now there are so many development. Room to get. Room. Này, rồi bấm làm à? Room to get. Room. Puri ka la. Puri malai la. Nang dukan di de ma. Business expanded di kome na. Bấm hà mới bấm lo. Can lo. Dạ, bây giờ cái này mua là cũng tụi mình xin tiền mà. Tụi le. Các con hỏi. Cho bên nào thì bagi. Làm giúp tập vào thì nó là ra. Dạ. Ngam liao con ta la. Tung rồi. Now we have moved out from Tamei towards our spot today, destination. Way to Piulong, Buning. This is way to Tamei. There are many bolero pickup. Không không. Ôi. Buning bác đây. Đang xin lên cho nó. Còn Piulong Buning Fuki hàng sang đó. Tamei đến thì ta Trinh Long đến thì ta nó cái này Fuki hàng nữa. Để tăng đây lại play hàng đó rồi nè. Tại cũng Fuki EV. Ai có lô lẽ Kebun ram. Kebun ram. Kebun ram. Còn Buning Piulong ấy. Lô gì ạ? Piulong không xong đâu. Ai nè cần gia về Piulong film này sụt rồi đó. Cần gia về Piulong có lệ tới với ai nó lệ cái này. Bộ ram nó lệ cái này. Description nè. Thanks to Piulong School. Rồi về ngồi về. My first sin nè ngồi school tại sao thế mà? Có chơi ra. Con lười rêu về đình đồng ngồi vậy. Rồi đấy cô bé về. Gạo lúc bố. Sao lúc cần là Ani Buning ai po sudah po tumpuan itu. Ai na. Apa aki chai la le. Ku be tumpai na. Hello. Apakah? Oh, Cái này á. Flatstone-nya le. Oh, rồi lắm nè. Rồi đâu rồi. Biểu rồi. Nhiều cái đi vừa rồi sao có không à? Ya. Gak kini. Bu kemana? Ini kepungan orang tahu ke kini. Sang gì thì lâu đó, lâu mà không đó. Nói rằng nè liền. Ai. Mình nói là tại bên nó sao? Ai à, tại bên nó là mình nói là tại. Có passenger không nè? Anhจะจีนจะไม่ท
in Zuku Valley. We are finally here now. We are approaching the spot, our tourist spot today. Kisa này hư, như sinh yêu con thấy bấm này à. Bây giờ mình phải sai phải bị qua đây cầu á, sukang apa mula? Sukang cái keren sih, bebe. Cái rà pipa, sang sa pipa này, kau pipa này á, sudah lah. Wow. Mì cái của đấy. Bây giờ Piulong, Buning. Mì ở cũng ngoài. Wow. Main bag itu mana main kah? Surrounding. Bamnya murah kini. Wow. Nasihat mengku Surrounding area, but now also very good. Looking very good. Khâu bom, you know. Số tay anh nêu vào cái dòng mà tan nêu nó lưu ở đó là tiếng A. Bia về. Mà là sẽ permission lốt lốt nó mới. Tourist nó. Giờ lúc kia uy mong leo resort cái lẽ căng tay về đây à. Ông kẹp bên này tới đây chỉ personal, individual. Đây cái mấy bọn nào, sao mới mà? Park của mấy tới leo cái này ông kẹp bên này. Nhân ping mà. Nhân ping buat lên, ini jeleng buat lên. Thế mi cả rồi lo. Lên xí tới cô coi ni nắm nó mà. Why are they burning? I don't know. Ni cũng mắc cái tháp bằng biểu à. Ui mà có lâu không biết. Lùng á ngắt như chỉ cùng mình lên mà. Là lung yêu đây là. Tôi bảo mà theo nó. Tùy bấm mấy gầu nghe. Đây tụi ấy sang nó là cái kilo bật tắc là đấy. Tùy bấm. Có cái gì thế? Ai anh nêu này mà. Nó có lu kỳ tê lê lu ha. Nó vẫn có ai. Cái gì? Profam nó thế vậy. Có lúc cái này đó cũng nói nó té mà đó là. Nah kayak gini apa tuh kabi juga? Kakak tuh ramah kah? Long cái có không đấy. Tôi lôi xoay photo copy luôn được không? Long này dễ thế rồi. Hele. Giờ nó muốn nữa. Nó trở nên to cái rồi nè. Đồ rồi mẹ. Ôi nó thật. Chà thịt cái lấy. Có phải thế nè. Kelab presiden PK dia lah ha. Kelab bu presiden chairman PK dia lah ha. Chairman PK sui, kelab presiden PK sui. Chairman PK hai ba. Chairman PK tahu. Ui ami jang bu direct game lah. Chairman PK ni lang TV lah. Lebih tu saya. We are here at Piulong now, waiting for people to respond us, to take the permission to cook and eat. Also, we're just inquiring whether we will be able to go to see the views free of cost. I heard that they are making the spot for a tourist spot, so they might charge us something. There could be a fee. So the one who is taking us went to inquire that. Meantime, I just wanted to show you around. Not really sure why they are burning there, but I believe they're doing the clearance off to settle or to set up something. And this is the village. Ui bấm chưa này? Này là.
Allah. Cái nào này mình nhá. Nè. Năng này nó tóc từ đó. Ui, này bàn thầu chứ bằng này. Xí xả lắm. Mình yêu pen mi PC pem khai. Liu klong si. Bom we sir boy. We are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai giờ piki cái lô. Noi ai tắc teo hang soi lu lòng ấy. So we have rested here to cook our duck, our squeak, which we carry to cook and eat. This is the house owner who have provided the room for us today. We're going to cook from here and eat, and then when the sun is little down a bit, we're going to go and have some watch out and have some click from there. The place is so peaceful. It looks so dry, but there's lots of wind blowing. There are children playing, taking sunbath. Look at the view. And I heard this is a mistake from kids, which they burn, and now it's overburning, and the villagers are stopping it, controlling this fire. Beda hả? Ibe poklo. Pali. Asam ya nuin dung lo he. Chơi cùng đã. Cái này với cái season lên ai so này tiêu đấy. Dry cả mấy nó. Lên nào he. Now to it's dry. Cái này cái là má so cả. Ibe đây là. Ngâm liếc là đây. Tweet. Duck spot. Tweet. Oh, the phone rồi nè. Wow. Rồi the phone nữa đó. Mới lấy the phone long tiêu đấy. Mới long tiêu rồi bây the phone tít đi đó. Nói the phone long rồi hăng. Cái bèo liệp chứ. Nói kia. Từ lấy lo từ lấy. Dạ. Ngon ạ. Nuôi tắc tê lu bấm phi rồi bấm tên nào tên lo đó. Muốn giờ ở mình chém này. Mới ở một cái mình xem này ha. Nó còn người. Nó có anh xem này. Nó có chụp ảnh. Nó có chụp ảnh nó xem này. Hấp đi lên rồi. Súng bùn đồ cái con mà có lẽ bùn nó mới sai. Bộ kêu lên là tìm đều cầm đầy đấy. Bẹp bỏ tiếng là coi nó cũng nề. Quá thế. Làm nó từ nó ra. Chanh ngâm trăm. Some con em some. Hello guys, finally I'm here now at Buning. However, I heard that people have burned it, so we are very unfortunate in one way. See my background, oh it's burned. Hello, it's a mountain, but it's already burned, so there's nothing much to wash around. Let me like this, it's like this. The sun is sitting there and people are taking picture from there. This is our gari or sumo that we came at. I don't know what people have made here. Even they're the same thing. It's all the same. People have made fire here. I believe people sit there. But there is. Come on, come.
Let's go there. Ngồi đây mua gà. Uh, The house. hi, Paki. Hi. We're here, right? Yeah. But But look at the background. Very dark. like not green. But no Illinois. Hi, bro. Yes. You're clicking? Clicking energy. Yes, we are clicking. Photo camera man phone ga ngos mo lan na. I don't know how many up so I lost. Kalau kat front camera tu ni mi bang na kat. I mean video. Front te wona la ni mi ka kwa. Ani mi te ya. Okay. Ay mang mo mi loy. I heard the stories like this. The Minsriu and the Kisa have a fight between them, and when Minsriu is putting his strength, he stamp on somewhere, and there is a mark. So we're going to watch. I'm going to show you all. So you have to thank me, okay? I took this time to show you all. Come, So guys, join here. Ayun ka pre. join. Kalau back up is ini ka back ta kami na. Chalo. Sunset. Wow. Ngon xem một là. Hey masal ka atsai ka bisa. Nang sunset na. Yeah. This is all looking cool. Kasi ada tu board tu lang kapalo na iriksa klop tu luang yang kana. Ya, mira udah. She's walking. Gondong doanan zoli kalau maka. Muy vai terreno lo soy. This is my co-tourist. We're touring around. Everyone is clicking like anything. Wow. Đấy mang lên đấy mẹ. Gì cái bom lâu. Đi bỏ xe mày ấy. It's all over like this. No. There are many mountain and mountain, slope and slope. Agam ram nung ko cho English nyo. There are some slope. We have to go there. The tourist guide is waiting there. Ayo. The tourist guide and our driver is waiting here. So we're going up, okay? From behind. No, come. Woo! Look at how they say. Pina. Look, guys. There are many mountains like this. Actually, it should be like this at this time, but it's like this because they burn it off. Mensriu pipa, mensriu pin, mensriu picop, National picture. pipa, picop, picop real lulung kita kau ni. New này kisa còn thầy và bom nha qua cái điạc này vì là hàng lá lên là cả nơi Nơi chạy mà ngồi gom, nơi xóm mà ngồi gom. ngồi y bên nhà lên Nó kêu phật giải biết lấy mà. Đi ra. Pagi kau tu? So, I'm going to turn the camera on so you. Very breathtaking.
This is my shadow. This is our shadow. Wait, there's network now. Network is there right now. 심장 network wang 이거 notification wang 거야. 내려가라 보지. 니 it's like this again below. There's so many tom. In my village is tom. 톰 English nan ko medyo makaso eh. Tom. Ito na. Small slope. Slope ka daw na. Even there. Many slope. See, people are burning like this, right? That's why we are not able to see. Where's the fire? Ni, lula le ma lule. Already zoom cultivation there. Mama ga la lum bai mi mi po de. Sana, look here once. We're going down now. After going up. Yes. Woo! Wow, can you hear the echo? Woo! Echo la lega. Yeah. Woo! That's a wait, man. I'm scared. Oh, what is this? There's some, I think this is cemetery oven. I don't know. What is this for? There's no maintenance. Nothing is maintained here. But this must be something historical, I believe. What is that? Something is shining there. What is this shining thing? Oh. It's just something. It is just something. No? I'm going to show you the place of. Let's just see. Oh, it's burned, man. Otherwise, it would have been very nice. The video could have been better, much better than this. But it's all burned. And it's very stony. Stony all the time. Stony all the way. This is what I'm going to show you now. The Harapipa. Wow. Wait again. I have to show like this. This is the one we came to look. Hello. See, man. Yeah, but some maps say Pelare. Tokyo ko joko lubia. Ya kan ta sa ro gumo ta tibla. Có rapi popi la re. Literal milang ko. Kisa pi pocha. Antai la di. Sir, little na yan ha. Ha. Yo hong ni le. Ah, lo ko Zeme. Hey. Wang ji bi ngo te da. Le ram ki di do. Ko Zeme ma ha. We're going back now. We're done watching. We just wanted to show you all some mountain quit more. There are some mountains, and I heard we're settling here now.
all background and the view. Thank you so much for the view. I'm going to zoom and show you all the side. This are the views. It's like Joko Valley, though I've never been there. And there is also one slip. I just wanted to show you all. See, if it is not burned, it would have been so nice, but it's already all burned. So what can we do? From here. From here. Whether it's burned or not. See, look at my shoe. I'm standing here and there like this. This is not ice. This is the S after burning. It's not the ice, okay? These are the place where it is not burned. See, look at the place where it is not burned. It looks so beautiful like this. But it's all burned. So we are inquiring lost right now. Sparing our day and going here. Just kidding. We're having a good time. Whatever view we have. I think there is one villager going back home after going to field. These are the mountain. I just wanted to show you everything. These are still inside. Look at the view. This is the vehicle where we put before. We have kept our car here and we went up here. And these are the people going back. This is the canal. One canal. They haven't come back. Zeme, this is called Village Road. And there is one stream. Oh, there are small fishes here. See? Can you all see the fish? Hey, where's the fishes? Where are the fishes? Very small fishes are here, by the way. Sikilang chete anyone ro. Zeme ring de low. I got a honk of nothing. I can see something like vehicle road here. Can you all see? This side is forest, a deep forest. It looks like there's one kingfisher. Is there a kingfisher? Let me zoom in for you all. I feel like, where's the kingfisher that I saw? No, this is not kingfisher, man. Come on. This is not kingfisher. Now, guys,
I'm almost done going around now. Our vehicle is parked there, and we're going further there. We are going there further. I think we will reach some back home late. We might get back home by maybe after 9 or after 10 p.m. because we're still here and it's already 5 p.m. or 4 p.m. now, 4:30, almost 4:30 Indian Standard Time and Eastern Standard Time. Mahindra. Mahindra. Wow. Look at the view, that is mesmerizing. That's mesmerizing. Back there, it's Army camp, and here it'll be the sunset view. These are the actual trees, okay, but people have burned everything, man. Not really sure why they did this, but maybe they're doing this so that every year it grows fresh and clean, maybe. Oh, the sun is going away really fast. Before it was there, as you all can see, but now the sun is back there, and in some time it will go off. There's also one road that vehicle passes through, and this is also another mountain. They have went inside here, but I couldn't see them. I just head foot and walk around, so it's really tiring. These are not ice, bro. These are not ice, but these are ashes. See, the actual view should be like that. And there is one eagle. I don't see anymore again. There's one eagle that keeps flying around. I'm not sure if that is a messenger. See here. This one keep flying here and there. Always keep coming back. It's not resting as well. See. It keeps going around. Oh, the sun is really going away fast. Really fast. Really fast. Oh, what a scenery, what a view. What a scenery, what a view. What a view, what a view. It should be really like this. Those should be like this, the actual one. And during this summertime, like March, April, it'll be very green. But as of now, it's winter and it's month of January, so it's all dried out, and the villagers were trying to catch the sun, but the sun is running really fast, really fast. Wow. I don't know what the people do here. There are some scratches, maybe searching for something, or no, these are unburned one. What is this? Oh, there's one bird, see, already burned. Nroimpoi. Yes. It's already burned. No, still fresh. I don't know who burned it, yeah. Nroimpoi ru jagal one. Oh, very slippery.
It's very muddy, very wet and very muddy. So our uncle have hunt the best. See this one. Nai mi ten jalo te do. The unburned pieces. Wait, qua. Luro đó cũng nó. There's water. The stream is here. There's one stream. One stream. Wow. I'm not sure whether there are fishes or not, but this is a stream. I'm sure there's fishes. Water are moving. And this is thick forest again. Back there. Ooh, it's a wonderful place. Look at the bellies.